laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. بدفع الإعجاب في نظم هداية الطلاب إلى الصواب. ووني دum sonde ɓantude wirngallo sabu duñugol haawitaare e yimre deftere innetende hidayatu tullab ila sawab, tindinayde almuɓɓe faade e laawol goonga digi wota ɓe ooño wota ɓe seljurol sabu ronkugol anndude tugaale maheteeɗe hoore mum wonande fuɗɗotoɗo. inni wa yalihi sharhu lmusamma tashilu lhidab fi sharhi raf'i lhijab. no hikkiti ɗon ay ɓaawo yimre nden si gasi no jokkitiinde ɗon sharhu jokkintinnaɗo nde ɗo yimre on sharhu imo inne tashilu alhidaf waynirɗo ko satti fi sharhi e sharhu gol raf'i lhijab deftere wiyeten nden raf'u alhijab. hidab ko fello ka aslu ɗengal arabe wiyete hidab, ono woni hino accite e kala ko metti fii yoori satti. o wi bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu ala ashrafi khalqi nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. وبعد فيقول العبد الفقير إلى رحمة الله الوجل من سوء كسبه الراجي غفران ربه أبو محمد صندوق بن محمد مكة إلى قوله عفى الله عنه وغفر له ولوالديه وجميع من آمن بالله ورسوله آمين. nde ɗo yimre ko woni yewtude fii mum ko fii gandal yewondirngal e usulul fiqh. yimre nde gimi 164. bindere yimande nden ko deftere nde karamokojo kummaluje jomirawo gandal e hawrindinneɓe mottodirɗum e laamu doole wiyetenoɗo Uthman bni Muhammad Fodiyo rahmatullahi alal jami. oɗo ko goto e ceernaɓe joomiraɓe gande yeɗaɓe doole e laamagol e sincugol dawla islamiya wiyetenoɗo on Sokoto ma ɓe namo lampirdi Sokoto. kanko wonno ko sinci on ɗon dawla islamiya ruttotoɗo ñaawitira deftere Allah subhanahu wa taala nden. kanko noon fendo kaw sincata dawla on hari balaga rutbatal ijtihad fil fiqh, hari o yettike rutbatul ijtihad seeditanike mo ɗum yottagol rutbatul ijtihad ɗuuɗi e joomiraɓe gande ono leydi hirnange Marok e ko nanditi e ɗum. wono takko ka ceernojo feƴƴinta keta e dawla makko on janɗi o yaaji leyɗele buy e leydi Marok ndin ono sijili massa ari ɓe windanoyi ceerno on ɓataki ɓe toromo yo accu nokkeli maɓɓe ɗin sora e ley wilaya makko Sokoto on. ala ko ɓuri ɗum tindinde risala mo Abdoul Hamid as-Sijili Masi windanno ceerno on hollugol wonde nunɗal ceerno on e doole makko ɗen ka nunɗal yaaji wuuɓi lendin fuu ala si wona faalaɗo sortade e leydi tooñe sora e ley waadu makko mum e faalaɗo dogude waɗa hijra fera iwa ka muɗum yaha ka dawla makko Sokoto. balko ɗum wonno ko sakkitori fi awakhiri umri cheikh kanko Abdoul Hamid as-Sijili Masi o arno o joori Sokoto tawi ceerno on no wuuri o wondi e makko balɗe. ceerno on ronki jaɓude ñiiɓugol makko ɗum minni yo hootu o yottinoya nelal makko e yimɓe makko ɓen
وأكيم دفتر ما كويتين إحياء السنة وإخماد البدعة ماري دفتر جند في الفروع في الأعمال إن إحياء السنة وإخماد البدعة دفتر إن البدع الشيطانية التي أنشئت في غرب إفريقيا في إفريقيا الغربية إذن ممر دفتر دود ساكي ده فن فقه فن قضاء فن تربية فن آداب باو ko jetti laamu ngun kon walli fagol ngol fanɗi heddori miñiraawo makko o ne'i wiyeteeɗo abdoullahi dam fodi o winduɗo hisnul rasin alfiya on ka tasrif woodino yewtide wi seeɗa ko yewtuɗen halla ceerno abdillah o mari on ɗon defte ɗuuɗuɗe bal shubbiha bil imami suyuti annahu ma min fannin allafa fihi suyuti illa wa allafa mithlahu fihi وهذا من البركة في الحياة والبركة في العمر edo no gasa hara ko kambe jeya e adibe sincude dawla tawa ko suudu fulbe Cheikh Ousmane dam fudiyo en gasa hara be jeya e adibe sincude dum ara ko dawla mardo dole ranebe e balebe arabu e kona arabu ko hara no sori e lew dawla sokoto mari no wadi imtidad hatta Sudan وتشاد كل هذه كانت داخل النيجر حامل بي دولة لامبير دي ماسنا مسيكو آمدو سنتو ماسنا ريكولي لا مسوكتونغون غنو على كل وين دي دو دفتر وين دي هداية الطلاب إلى الصواب هداية الطلاب ترنون كفاندي ولن نقول قائدة جسابو إن جانجينو نصر مجيو دين قائدة جسابو ko fewnaydi almudo kala wondo jangude fiqhu o faama ko honnum faanda e fiqhu ko honnum tanko kadi o dabbira e der fiqhu khasatan ma yusamma bil fiqh al ali lurre hakkunde a imma ben o bangene no jeey ko humpiti ko fowtinta almudo wonde andu dendanangal ko iwi e sariya on kon alla e nelaado dum dambetaaki hay e goto dum dambetaake hay e goto wi'etaake madhhabu hay e goto bal ɗum ko sariya mo waɗɗi e hoore kala neɗɗanke gollitirgol on ɗon sariya e jaɓugol mo irritomo noto kala nodduɗo e makko no jeeya e tudale wonɗe ɗen e nder deftere nden wonde hewtaali ɓe ko filla e feƴƴuɓe moƴƴuɓen wonde gooto e karmakoɓe nodditike farlugol jokkugol madhabu gooto bi aynihi wonde kaari ko waajibi jokkugol wonde ɗum non araani eggaaka wo haysi hewti en wonay e muɗum farƴere sabu salagol gollitirde dendanangal hadite ko on karmakojo ɗum golliraani ko sifa ɗin qawaidji wonton e qa'idaji lurral wonde kala ko karmakoɓe lurri e waɗɗagol mum ma ɓe lurri e harmugol mum si woni goɗɗo goo joggi goto e konngol ngol hara ko mahiɗo e konngol karmakoɓe ahlu sunnati wal jamaa haray la yunkaru alayhi inkaral haram o yeddirtake o waɗɗo ko harmi hara no fotta wana noon oɗa kadi accuɗo ko lurra sino waɗɗi so lundike ɗum o yeddirtake inkara tarikil wajibi accuɗo ko waɗɗi tawi woni ko o mahi e hoore mum ko goto e karmakoɓe ahlu sunnati wal jamaa o sifa ɗin qawaiddi won nder ga en yiyay ɗi Allah subhanahu wa ta'ala newnani jiyaɗo e jiyaɓe ɓen waɗugol ɗum ɗo yimre digi yo welu hunjagol ngol yaqulu ba muhammadu lfutiyu wa amalahu bi lutfihi lqawiyu yimuɗo yimre nden on o wi'i mo tori allahu subhanahu wa ta'ala kanko dolnuɗo sifitorɗo sewgol gandal yo o huwondir e makko lutfu makko on newende makko nden e moƴƴintingol makko ngol e doole makko ɗen o semminamo o wi'i hamdan o yetti Allah yettore oɗo hamdan ko maf'ulun mutlaq ay hamidtullaha hamdan hamittu hamdan mi yetti yettore liman wonande on bi ruslihi nelaɓe makko ɓen
qad arsala oneliɓe o yetti Allah nelɗo nelaɓe makko ɓen wa anzala o tippini aldicra alqur'anare makko nden no jeeya e inde ɗe alqur'ana innaɗen ka deftere makko adicre wa mithluhu o tippini kadi ko yerondiri e alqur'an ɗo wotiginno wa mithlahu wa anzala adicra wa mithlahu no selli waɗugol nasb no selli wattugol mo mubtada tala o wona jumla khabariya o mithluhu tala ay wa tala mithluhu jokkiti e alqur'ana kandi tippina ɗon ko yerondiri e mayre ay ko fensitata nde mangina ko mumi e mayre kon tonga ko accita e mayre kon hertina ko huuɓina e nder mayre kon gasa yaa haa borta ko tapituno e nder mayre kon idan ngol ɗo gimol no ɗo ko ɓe innata ka gandal balaga ko bara'atul istihlal isugol fuɗɗode tawa a joopoto e faandunde ko faalaɗa yewde ko e fuɗɗode yewtere ma nden irsalullahi rusul nelugol Allah nelaaɓe ɓen o tippina e hoore maɓɓe alqur'ana ma o tippina e hoore maɓɓe deftere o tippina e nelaaɗo on ko fensitirte nden ɗon deftere fihi bara'atu istihlalin wonde manna ko ɗum ɗo woni ko waɗɗi jokkugol ko ɗum ɗo woni ko waɗɗi ɓanginagol e mum ay ɗaɓɓugol ɓanganduye mum e ɗaɓɓugol hujja e muɗum sabu o neliraali ɓeeɗo si wonaa hujja ñimnugol hujja e hoore tageefa ngon o tippiniraali hay e huunde si e hoore ɓeeɗo si wonaa fiiyo jokke fiiyo teppinde amma wi'ugol mo liman bi ruslihi o innaali liman bi rasulihi li annahu yasihu itlaqu arrusul ala rasuli lwahid o waɗi joomiraaɓe gandal usul ɓen no fotti tippugol e alqur'an wonde fennuɗo nelaaɗo gooto aray ko fennuɗo dendanangal nelaaɓe gomɗinɗo nelaaɗo gooto ko gomɗinɗo dendanangal nelaaɓe goɗɗo wiino aboubacre albaqillani alyahudiyankejo on yo yi'aali wudduɗo añanɗo hewtijolɗo aboubacre baqillani ndi fiyonno ko ko honno noon daginirɗon jombugol kitabiya yahudiya aw nasraniya daginɗon ƴettugol rewɓe alyahudiyankeɓe dagingol ƴettuɗo rewɓe annasarankeɓe har minan ɗon men menen ƴettugol rewɓe mum anni wala a jarama ko menen min gomɗini Musa dagani men ƴettugol rewɓe jeyaɓe kan dina ɗon min gomɗini Isa dagani men ƴettugol gomɗinɓe annabi Isa ɓe onon sal ɗon gomɗinde Muhammadu men harmin ƴettugol si onon kadi on gomɗinno Muhammadu daganto noon ƴettugol yimɓe Muhammadu ɓe mofte Muhammadu ɓe minen ko daginani men ɗum ɗon ko daginani men ɗum ɗon ko gomɗingol amen nelal Musa ngal e gomɗingol amen nelal Isa ngal ko ɗiɗi daginani men yomin resu jeyaaɓe e diina Musa ma e diina Isa onon noon sali ɗon gomɗinde Muhammad ko ɗum waɗi si harmani on so gomɗinno hanno harma wona guddan idan fa'tabiru taske amrun ko yamirore ay fa'tabiru fil ay fa'tabiru aya on fa'tabiru ya ulil absar yamirore hadi isharatun ila نداء الرحمن لأهل الاجتهاد إلى إطلاق بابه ولا إنكم فاعتبروا يا أولي الأبصار ونردن ده الله ينكره إجيا بجومرا بحق الله جومرا بغند بن يوم تسكو إشارة إلى باب الاجتهاد فجوابا قول دمال اجتهاد الأمر دندو كو يمرور ولا تلقوا حذل walla inni kon wala tulqu bi aydikum ɗum ɗo hadal ko haɗore ni idan ijtihad yamirore nde Allah yamiri nden taskagol ko wota tasko haa taskande accitande taskande noddande ma e yeebagol e halkagol ko waɗi no woodi wonɓe taskade ɓe ton ngaali taskanɗe maɓɓe ɗe taski haa ɓe ni Allah ala ɓe taski haa ɓe riiwi ma tabata fi dini bi darura ɓeeɗo taskanɗe maɓɓe ɗen ɓe accituɗe ɓe ronkiɗe tongirde ko Allah faala idan nde ɗen inna fa'tabiru amra
taskagol ko yamirore nde Allah yamiri aray ko en jokkinti walatul ko wota on werlo aya on hoore mon e halakuye haval ɗum ɗo ko haɗugol ni harmingol ay ko tongugol tasakuye on e dendanangal ko ari ko iwri e haqqille neɗɗanke wonde no tongira yo taw halkata jommum si halkay jommum ara yotigi andu haɗore nden ɗo mofta nde ardinte e hoore yamirore nden annahyu ya'um wal amru la ya'um al amru bil istita'a wan nahyu la yuqayyadu bil istita'a tayyib wala takhunu llaha Allah inni ɗon wota on jamfo Allah al aya on ɗum ɗo fof koyen tongir fa'tabiru tongiren wala tulqu anden ɗum ɗo fof maksudon ko fanda ko wota taskanɗe men ɗen e rentanɗe men ɗen tawno soomi e nder majje jamfagol Allah e nela si a rentike rentande nde soomi e mum jamfa artanayɗo sariya on lorra maɗum a golli golle tata no soomi e majje jamfa artanayde hoore sariya on lorra mano lundagol maɗum fuɗɗitagol ka nder dina sikki ala haray a yeebi hoore ma a yeebi golle maɗen ɗum waɗi so enni wala takhunu llaha wota on jamfo Allah ko faanda qawlan ka konngol wa amal e ka golle ومن يشاقق الرسول يتقى آية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جنة إذن كلا لندي دو نلادو يتقى أندو رنتته أو فتته أو أروباتاك هو دراك يتقى أو رنتته واليوم أكملت الأولى به ارتقى واليوم أكملت aya mo Allah inni al-yawma akmaltu lakum dinakum al-ula feƴƴuɓe ɓen ay alladina madaw bihi irtaqa ko ɗum ɗo woni ko ɓe towiri daraja maɓɓe ko ɗum ɓe coobitira ko ɗum ɓe mantira ko yondinorgol ko joli kon ka sariya ara taskaki haa yawti sinci fuɗɗiti seli jurol ara ko yondinagol e raɓɓinɗinnagol e barkinɗinnagol e hoore ko sariya on addi kon dan ɗeɗo ayeje ɗe wonir noon ɗe fof ko joopagol tun ƴettugol fuɗɗon nden ko an timminta rawnon nden kono noon o yaafaamo fa'tabiru fihi amr wala tulqu fihi nahi wala takhunu llah fihi nahi yastamilu alqawla walfi'l wa man yushaqiqi rasula yuttaqa an yuhadharu minhu wa yutahadharu min o rentinte mum o rente e muɗum wal yawma akmaltu al ula bihi irtaqa هذه كلها ينبغي أن تقيد أي فاعتبروا ندوى تنجرد إيدو دي فو مجي أريا عنده فاعتبروا نمري حتى نمري لفل نمري كتنجرا أجتناك أوري من هكا فالنا ووالي هذا نندوك نيوني وما آتاكم الرسول تي هذا وما آتاكم الرسول تيكو اسم إشارة معنى اسم إشارة إلى المؤنث تي أو قائدة دو أرضي أو آية دو ما تي هذه الآية من الإشارة تقول هذه آته هي تي نفوك إشارة للمؤنث وجوكر دينا تي أو آية بيودو وما آتاكم الرسول كنلا دو أوكي فخذوه جوكته وما نهاكم عنه فانتهوا tajridu ko fanda e makko tajridu ko weddingol boora dendanangal ko wiyete ɗoftare kon fof tabintinne nelaɗo ɗum ɗoftare tajridu ta'atillahu ko weddinangol nelaɗo ɗoftare li hikmati sabu hikma mo Allah subhanahu wa ta'ala ñaawi yo wonanɓe kamɓe tun nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe kamɓe tun woni dendanangal ko ɓe hokki yo jaɓe dendanangal ko ɓe rentini yo woɗɗite taalibaji ko towi gandal wo ko yotti martabatul ijtihad wo na ko wolta kon ko woni sawab o ma falo e haala makko kanko hollata ko o neɗɗani ko ɗiggini wo kene o faljay o wookay mo ɓuri gandal hawra e sawab ma wardi rahmatullahi alayh ɓe jantani hoore maɓɓe masibo haawitagol nonde go ɓe fokkiti jonnugol windande ka juulirde
ɓe natta ka julirde joli ka fondo maɓɓe goɗɗum ɓe landi hoore maɓɓe lande ɓe jaabi wonde fen ɗo ala ɓurɗo ɓe andude usulul fiqh wi naam yewtere wonki ala ɓurɗo ɓe andude fiqhu imam ahmad bin hanbal jaabi naam ala ɓenduɗo e gandal haala e gaaya ɓurɗo ɓe jaabi ka fondo ɗum ɓe ruƴƴi haa ɓe lanni yimmirawo ardeji o landiɓe landal masailil hayd wa tamtama ɓe ƴettiraɗa ɓe ronkatimmuɗo ɓe ƴettiroyaɗa ronkatimmuɗo ɗon na jom hujjiti tawi hunde ko laaɓi heɓaɓe o ari o landi suka ni yalmuɓe ɓe suka on jaabimo ko ɓendi mo ɓenni moodi ko an anndi e jooɗagol ɗo janna dini on ɓenata mawa tawi ko haawitaare nde o heɓi nden ka wonki ka naatugol ɗum ko so'ini hoore makko tawi na yo mowlor Allah e cheytan ɓayni ɗum ko cheytan addi mo tawi ko ɗullorde mo tawi kanko tigiri ma o eggat hollugol masibo haawitaare kono umuman ko neɗɗan ka ko neɗɗan ton yo feeñu e makko ustande sinano ɗum si ɗum ɗo arino e makko wawayno duñude bi jalalatihi wa imamatihi wa ilmihi wa itqanihi wa kawnuhu ma'rufan bizuhd wal wara walakinahu nasiya fi dhalika koni neɗɗanke ko ma feeñe makko ko hollata ko neɗɗanke fahwa alkhitabi haqiqa yewtere nden ma ala rasuli illa albalagha haqiqa yewtere jolde aya ka Allah ni ɗon ma ala rasuli illa albalagh muhkamu tanzil oɗo ko aya ñeññaɗo ɗigginaɗo mo firum mum henti ay na aya mutashabiha ko min almuhkamat hunde nelaɓe hunde fawaki ɓe si wona yoɓe yotti hunde fawaki yimɓe ɓen kadi si wona yoɓe gollitir ko yottina kon e maɓɓe idan adda'iya o anda hadihi l aya muhkama adda'iya ma alayhi illa albalag amma isaluhu ila qulubi nnas wa hidayatu nnas bima yaquluhu wa ithbatuhum ala ma yaqulu hadihi laysa laka min al amri shay idan ha joni kanko ko tongaɗo wona neɗɗanke accitiraɗo hoore mum ko faala o watta junnitaɗo doole salla ala man qala khayran wa khatam salla mantore Allah yo wonu ala man qala khayran on woluɗo moƴƴere wa khatam o hombi risalata sama nelal kam ngal nelal assama on ko rasulu sallallahu alaihi wasallam o hombiri ɗum bi adlin nunɗal wa hikam e gande e nafoore woni e muɗum ɗe tawata ɗe rappata sabu ɗuɗugol juutugol zamanu ma waylondirgol jemma e ñalorma ma hiɗɗugol batteji ɗin ɓe maaki khayran mo ɓe maaki on wa man yurid bihi ilahu khayra faqahahu fi ddini duna mamira man yurid bihi ilah kala mo Allah faalana khayran moƴƴere faqahahu fi ddin Allah faaminaymo diina kam o yanyanaymo faamu e kaɗo diina duna mamira walda way sikke falotoɗo ngol ɗo konngol wonde no jeeya e faalanede Allah moƴƴere faamingol mo kaɗo diina mutabiqun li qawlihi ta'ala man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam idan ko gooto o noone e faalanede Allah subhanahu wa ta'ala jiyaɗo on peewal noone e faalanede Allah jiyaɗo on moƴƴere yo o faamine diina kan o rowto kala dolle wonɗe e majjere immorde ɓittendi e faggitagol ko townata e sincangol hoore mum ko wawata e lorritorgol feere mum ɗen e haqqille mum ɗen ɗo fof ko majjere fawata nanɗan wal aali mantore Allah kadi yowno e ɓeygure nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haɗaɓe jonnede sadaka jonnede zakka e ɓeygure maɓɓe
ɓe tawata o laɓɓiniɓe e soɓe ɓe o janti fimum ka suratul ahzab e ɓeygure maɓɓe ɓe tawata mofta e dendanangal gumɗinɓe ɓe wassahbi ɗum kadi wona e ne'aɓe maɓɓe wondiɓɓe maɓɓe talahum jokkitike ɓeɗo man tala kala jokkitorɗo ɓe bi ahsani sayri ko ɓuri moƴƴude e laawol ɓuri moƴƴude e yaadu tasallufin dambitagol e maɓɓe kamɓe feƴƴuɓe moƴƴu ɓen bala ko non tigi woniri kala jokkitirɗo ɓeɗo no moƴƴiri o dambiti e maɓɓe o teppindi e maɓɓe ka konguɗi e ka kuuɗe haray o hawri e sawaba o du'aɗo woni e hoore maɓɓe waɗaɗo e aali e sahbi talahum jokkitike ɓeɗo man tala on jokkitorɗo ɓe bi e ahsani saydi ko ɓuri moƴƴude e yaadu ka kuugal e ka konngol tasallufin ka dambitagol e maɓɓe bala non tigiri woni khayrul quruni ko ɓuri moƴƴude e gire ɗin fof man ta'assa ko on ñembuɗo wamtathal o jogiti yamirooje ɗen o woɗɗiti haɗooje ɗen wamtathal o jogiti bi hadiyihi peewal nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ashabuhu ɓen non ko homɓe ashabuhu ko wondiɓe nelaaɗo ɗen ay hum ashabuhu khabarun li mubtada'in mahdufin taqdiruhu hum ashabuhu ɓen non ay ta'assa wamtathala bi hadiyihi hum ashabuhu hum khayrul quruni awwalan alqawmul uwal yimɓe aramɓe ɓen yimɓe adiɓe wondude e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wa ba'du ɓaawo nde e hunode ɗo fal maqsudu ko faanda kon taysiru safar ko hoynugol yaadu ndun hoynugol seta yaagal ngal minal yara'i ɗumma tahfiful usar karambol no mari setagol aga min babi tashbih wonde karambol ngol voyage ngol yahay ngol mari jahal e setande windugol maggol on wallifa gongol ɗum ko yaadu setagol karambol ngol anni noon min babil balagati wa tashbih taysiru ko faandi taysiru ko newingol assafari yaadu ɗum minal yara'i immorde e karambol ngol tumma ɓaawo mum tahfifu hoynugol al usar sattede ko woni kon e hunjagol ɗi alfontingal ngal yuɓɓaka hidayatu tullabi nde e deftere ɗo nasruhu fonta ɗum mayre on ko wiyete nasru ko kala bindi fontaɗi ɗi yuɓɓaka wandi yuɓɓugol ko noneji ɗiɗi ka haala arab haala yuɓɓike ka wona gibi e haala yuɓɓika e juɓɓude gimi ɗum ɗon ko maaje 16 ko ɗum ɓenata albuhuru shi'r alkhaliliya bahruji 16 ko ɗi woni ko gimi yuɓɓete e muɗum mo yuɓɓi koye na e ɗum ɗon haray wona shi'rul amudi o woni wadde na gimi marɗi bindere ɗin woni yuɓɓude wol ɗum sona ɗum ɗo yalta 16 tayyib yewtere yuɓɓinde taw wona gimi ko fof ko ɓeynata saja yewtere balaga haray nde yuɓɓi nde saccande imma jumla kala no lammitiri halfere nandunde nde kono wona gimi faada e haala accitaka wono alquran ko haala accitaka wona waɗaka laawol kisal ko ko haala accitaka wona haala waɗaka saja ala e qur'an saja fihi takalluf deftagol e etagol e doolugol hoore mum kene a faalete wolugol konngol hawrondira e ngolngol kono tawa ngol no yaada e lannode ngol a konngol ɗaɓɓa konngol ɗum defta hoore ma haa heɓa konngol hawrondira e ngol e konngol fettingol fihi takalluf idan ɗum ɗo ko yimre ni cheikh Uthman dan Fodio ko wanno kañum ko nasruhu fontaɗi makko ɗin intadam ɗi yuɓɓike e honɗum e deftere wiyetende raf al hijabi hulliyatan cuɗari lahu wonande nde deftere wiyetende hidayatu tullab wa sam ko ɗum nde mandinira
maana ɗigo yewtere nden nano hidayatu tullab wa nasr deftere nde bindi mum fonta cita ƴuɓɓaki intadam deftere nde wonti gimi nde wontiri gimi deftere wi'etende raf alhijab innitirande raf'a alhijab ɓantugol wirngal raf alhijab non ko ɗum hulyatun lahu ko cuɗari nde e yimre wattande itta e hidayatu tullab watta e raf'a alhijab wusima lahu ma wa sam innitirnde non hulyatan lahu ko cuɗari wonande nde wa sam innitirnde ɗum awda'aha accituɗo bindere nden on o lelni e mayre ashara qawaidin tugale sappo faqat pet ala ma'ani shar'i e fandundeji sariya ɗin wal mabna dabat qasada al ma'ani wa dabata al alfaz qasada al ma'ani wa dabata al alfaz hadha min ahammi ma yuqsadu fi at-ta'lif mottindira ko ɗuuɗi e qawaidji firo mum ngon ɓorna gonɗon firo lafduji tawa ko neeɓuɗa wiɗade a tawanta ɗen ƴiye ɗon ella dawa heɓude konngol lundingol ƴiyal ngal kono so a yurnitiki konngol ngol haa a tawayi mujmalu maggol ɗon lundaki ƴiyal ngal ko waɗi ko umumu sharia ko ɗum faanda ceernon kadi ka wallinta ɗi qawaidji ɗo sappo kasada ma'ani shar faandi faandundeji sariya ɗin on suma ɓe tongitiri ɗi dabat ɓe tongitiri ɗin firoji bil mabna ƴi'e ɗen wal mabna ƴi'e ɗen ay qawaidji ɗen dabat ɓe tongiɗi ɓe tabintinni ɗi on non ko hombo usman ko non wonnete man hazza on taƴuɗo ru'usal kufri ko e keferaku ɗen sabu jihadi ndi o wanno nden sekuto a o ñimni dawla islamiyya o hada biduni mujadilin anna cheikh Uthman aqama dawlatahu bil jihad mari leydi kaɓe wonno ɗon gober wiyeteno e leydi Nigeria ari ko hawsa ɗon ko laami ko heferɓe ɗum tawi ɓe wadde da'wa e ley dawla ɓen ɗon on ɓe muñodiri non nde tawno tuma kala goɗɗo feƴƴi ko goɗɗo go woni arde tawa alhaali on e moƴƴugol e bongol mo serti heeɗo ko fewndo ɗum piyake makko o lolla Allah jarribori leydi laamiɗo tawi no jarribora añugol chef on sifa mum ala o fuɗɗi waɗande chef on sartiji ka da'wa maɓɓe go'o ko kamɓe tu waajoto almudo maɓɓe hay goto waajota fo yo yondinor waaju maɓɓe fo yo yondinor ko ɓe jannata ko goto jannata sina cheikh o waɗi muwafaqa cheikh Ousmane ɓe waɗi muwafaqa wonde ɓe jaɓi ɗum ɗo fof ko digi wota wonu ko murturo e faare laamu ɓe yehi ɗo kadi haa o tawi waɗama hijra kaɓe woni ɗon heewi to fayda woni misiide ɓurde mawnude capital ngal ɓe sinti ngal laamu ngun jogii ngal yimɓe feroɓe ɓay jooni anndi ke almuɓe ɓe yahata nokku ɓe fulaso jannugol ko cheikh on tun jannata yimɓe ɓen firi acciti fulasoji mum ari ka cheikh o siñude cheikh o wo ko suumaye tun cheikh on jannata hitaande fof sina suumay ɓe jannata cheikh on waɗi muwafaqa wonde ko suumaye tun ɓe jannata yimɓe ɓen fof moni ɓe maaki o ɓe jaɓita ɓe jaɓi tawi ko suumaye tun ɓe jannata o ya waɗani ɓe ka sappo sakkitore kadi o jaɓi few o ɓittike jooni da'wa o maabinimo na o julɓe ɓen ɗuuɗi o haɗuno digi wota saako jooni ɗon fof feri yarti ka takko makko jooni doole ala o lammini cheikh on takko makko ɗum ɗon fof o sohlugol cheikh on inni jooni ɓe ɗon kikamɓe ɓe faala yo newnanɓe Abdoullahi minen maɓɓe janno jaɓaali few o pircani cheikh on fi warugol mum o heɓɓi o waɗani ɓe koson no ñaamete o noddi ɓe kamɓe e minen maɓɓe cheikh Abdoullahi so nooti ɓe ari noddi ɓe ñaamete on Allah waɗi ɓe ngantini ɓe ñaamata o yoni o etori etorteɗen fof ñanti fo e wasi wona woni piiro wono tawi laawol ala kadi ɗum ɗon tuwata min min nde piiro ɓe hooɗi
o heɓɓani ɓe pirti sunnugol ɓe suudu ndu ɓe woni ndun non ɓe humpiti ɓe yalti sunnata ɓe alata akhiru matafin ka raɓɓindingol yewtere ko sakkiti ɓe waɗande bone digi yo ɓe maayu o noddugol ɓe e huɓeere nde o heɓili mo ton kanko lanɗon ɓiɓɓe makko on no ton o heɓili ukkoɓe yiite sunna kono ko so tawi woni o yalti o nodda ɓe ɓe naatira e damal kanko lanɗon o yaltira e ngala damal o yaha so ɓe hayni kehimo yaha e ɓe okku yiite o yalti warrino o haalde ɓiɗɗo makko wota ɓe fof ɓe yaltidi nde wotere ɓe yaltidi nde wotere ɓe noddi ɓeya ɓeya naati e suudu yaal nodduɗo ɓe on ɓe yalta e kamɓe ɓe yalti ara e fandun nde ngesa yo kanko o habbo ton o yeetoto haldi daɓɓen sunnugol wonde yo ɓe habbo haa ɓiɗɗo maɓɓe ɓiɗɗo on yalta ɓe addana ɓe ñaameteeji ɓe worna ɓe si sunni o yalti o yejjiti yeetagol sonnoɓe ɓe okki yiite cheikh on yurti few kañum ne miñon ɓiɗɗo o yaw lutti toon so hande kadi cheikh on tawi huli o jogini hoore makko e ɓeynguure makko nden ɓe yalti ɓe yaɓe umi kala ɓe sinci tom hoɗo almuɓe ɓen watti ferde nokkel ɗi fuu ɓemmina koni ko mawtuma sakko yaho ɓen jatta ɓe yara ɓe yeeto cheikh on min nacceɓe ɓe yaha ɓe yana e fulɓe ɓen ɓe wara nayi maɓɓe cheikh o yeete cheikh o min nacceɗe ton yotto ɓe gerdini haa oya neli e caƴe kamɓe hawsaaɓe ɓe tawino ko heefere ɓe takko ɗon ɓe fuu yoɓe wallitor no konu abdo ousmane murti e ɗe mum ɓe haɓa cheikh ousmane ɓe mooɓi konu yonu ngu ngu ɓe miijji ɓe lanne fi cheikh on e ɓeynguure makko nden e kala yewteɗo ɗon ɓe ari cheikh on humpita ɓe yalti e hoɗo ngo ɓe hoɗi ngon fiwata daabeji ɗi mule ɓe kaladde ɓe jokkiti ɓe Allah windani cheikh on intisab yimɓe ari tawti cheikh on ɗoggal jihaadi yani hakkude maɓɓe o fooli ɓe ɓurti pottitaade leydi laamu o ɓe fooli e ngol laawol ɓe ɓurti pottitaade cheikh abdoullahi jopaniɓe wonde yoɓe waɗmo mubaya wona lamɗo yo ɓayna laamu ɗi wonɗa ɓuɗe ko yoɓe noddu e diine ɓe watta mubaya o sali waɗede mubaya ɓe ya artoy haɓugol ɓe Allah windani ɓe intisar leƴƴi ɗin fof julɓe ɓen immorde karmakoɓe jannunoɓe cheikh on wano cheikh jibril alhawsawi ɓe jopani cheikh on ɓe waɗi mo mubaya woni amirul muminin ɓe sinci dawla maɓɓe on sokoto waɗi asimatu dawla on fuɗɗi tumno wadde intisar ɓey joni jooɗagol ala ko ma ɓeeto ko woni takko maɓɓe kon morde kulaleji ulɓiniɗi fof ɓe reaɗi elanna Allah windi dawla on o yaaji moƴƴa o waɗi ha masina ella ga yehi ha sudan o yehi ha magribe kawiyete limasa ɗon ɗumɗo fof ari koye laamu sokoto on ɗum woni dawla njano ɓiɗɗo cheikh ousmane dankodi on windi deftere yewndiri e tariha dawla on infaq al-maysur fi at-ta'rikh li bilad al-tuklur بسام وين دي بدك شبكة الإنترنت محمد بيلو إنفاق الميسور في التاريخ لبلاد التكلور دكتور جنب ما كان يونا ميل أكل كفار إنفاق الميسور شو بيندي كإنترنت إنفاق الميسور لمحمد بيلو أمير المؤمنين التاريخ لبلاد التكلور إذن عثمان من حذا رؤوس الكفر قولا وفعلا يا له من حبر قولا ككونغول وفعلا ككوغل يا له كابس قودني أودو من حبر مرد غاندو حبر فندها يتي حبر سوني حبر فندها سيما حبر هاريكو غاندو ودا اشتقاق موسى بوجودول جلندرغول مكو ndaha windugol e jangugol wadi hawiya hab biyani ibn abbas on abdullah wa kullu hinin sa'a wa sa'a minhu uthman bin fodio lil mubdi
amal no wodani fuɗɗotoɗo e makko yela na'tun ka sifa tawkidun e ka dentingol wa atfun e ka jokkugol wa badal e ka lontagol dan ɗo adi jinasat balaghiya mushtaqa min an-nahwi bil im'an yafhamuha al-insan wa kulla hinin minhu lil mubdi amal na'tun wa tawkidun wa atfun wa badal idan neɗɗanke ko ɗiɗo woni ko o yelorte ko ɗum ɗo woni ko o jokkirte sifaji makko ɗin e tentugol makko e hoore gonga ñiɓugol makko e hoore gonga e jokkugol ngol e lontagol ngol ko ɗiɗo neɗɗo woni ko himmirte fi mum ko ɗum ɗo woni ko o ɗaɓɓirte wa kulla hinin kala waktu min huno e makko lil mubdi wonande fuɗɗotoɗo amal yela na'tun wa tawkidun wa atfun wa badal ɗiɗo ko mustalahaji nahwu an-na'tu wa tawkid wal atfu wal badal hadha lahu ɗum ɗo fuu no wodani mo mari na'at fi sifatihi al-jamila wa aqwalihi al-hasana wa af'alihi al-hasana mo mari tawkid fi af'alihi wa aqwalihi idha qala shay'an akkadahu bil fi'l idha fa'ala shay'an ukkida bil qawl وهو لا يقول ويخالف وعت عنده يسر ولين منوي نوار داتو وبدل عنده بدل كل شيء إن جئته بخير فله بدل هذا الخير وإن جئته بشر فله بدل هذا الشر عنده مقابل لكل أفعال الإنسان إن جاءه كافر له ما يداويه إن جاءه ضعيف له ما يداويه إن جاءه متكبر له ما يداويه هذا له اجعل ودن شيخ عثمان كل فضل مبتدا وأفضل التفضيل سلح أبدا هذا له اجعل ودن مدن كل فضل كلا قران قال سيفدا غدو مبتدا تاي كفوتون قال ساي انديري مو عثمان هذه مبالغات قد تقبل تارة وترفض تارة فإنها أيضا تنظر في حيز الممدوح ودين دار ترتيكو نكو نانتا دونكا wonno ɗon ndi wonta mutlak wonde tuma wotuma goɗɗo ko mari ɓural wo a tawa seɓɓindirama e ɓural makko ngal ɓural ɗo tigi ngal ara e fuɗɗi ɗo mujazafatu shu'ara wiyete mujazafatu shu'ara ko fantinande yimoɓe wolay konguɗi goo tawa si ɗi peesama kasariya lugginama moƴƴata ko ɗi yalla ɗi tongire waktu ka wona ɗum tum idan kullu fadlin kala ɓural mubtada ko fuɗɗode seɓɓindirama e ɓural makko ngal wa afdala tafdili ko ɓuri moƴƴude ko moƴƴi kon fof silhu jokkirmo kanko uthman abadan foma wa qad bana o mahi sarhan huɓere adima almajdi mawnde teddungo gayra mudari'in lima yastajdi gayra mudari'in na ko yerondirte teddungal ngal yerondirtake lima yastajdi sabu ko o ɗaɓɓayno kon immorde e teddulum ɓure o lamɗo fewdiɗo ɗo e ndir leydi ko jeyaɗo e zurriya makko Muhammad al-Bukhari Nigeria ko jeyaɗo e zurriya Usman dan ko jihaduhu jihadi makko ndin wa hilmuhu e muñal makko ngal wal ilmu e gandal ngal sallando a tawayno e ɗiɗo fathun wa kasrun wa sukunun yattasil lan ɗum ɗo ɓe nata ka balaga allafu wan nasr jihaduhu fathun lil buldan hilmuhu kasrun yaksiru الشيطان في قلب الإنسان لأن إذا توادع الإنسان وحلم كسر الشيطان منه woni neɗɗanke muññike o yankinike aray o heeli cheytani tako makko ɓay o doga yo hottomo cheytan ko yiɗi ko neɗɗo mawnintinniɗo townitiɗo ɓurnitiɗo yewde yimɓe ɓen o waɗi noon haray to mawimo addanimo ko hodirtamo alla yimɓe ɓen hollirtamo wonde ɓuri jama o si o newike tun o yankinike aray cheytan heeli tako makko lan himo muññi muñal elaygal mawnintinaɗo wal ilmu gandal makko ngal sukuni ko ñiiɓungal tabiti yattasil ɗum ɗo no jokkondiri e makko idan yattasilu fathuhu yattasilu jihaduhu bi fathin wa hilmuhu bi kasrin wa ilmuhu bi sukunin tajamma'at lahu mottondiranimo buhurul fadli maaje teddungal i pellet
alimun ko gando wa qa'idun ko ɗowowo lanɗo ɗowirowo bil adli nunɗa muftin faljitowo imamun karamokojo hafidun hunjiɗo zahidun ruuɗiɗo nathirun kontowo wa nadimun e yuɓɓowo mujaddidun mujaddid hada اعترف له أكثر من واحد من أهل العلم أنه مجدد في عصره مجدد في عصره ويكفينا رسالة عبد الحميد السجلماسي التي وصلت إلى الشيخ ودي دفع الموبل رسائل ديوان نوتين مكو مغرب قال نوب صوب إلي لانو إمام قطر الغرب سنغو هرناني فوق المامي جو علما كغندل ونسق كان جؤدي والغرض الآن كفانا دو بيان ما سبق وبانجنغول كفئي ناكو فيوندي ونا ولد فيم ها إبني رم جنغو فيوندي بين مدكاري نجيا إفال جفيوندي تنغ تاريخ عثمان دانفودي وبين يو جنغي جنغو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ليس بصحيح لم يحج مرة في حياته ولم يزور الأماكن المقدسة مرة في حياته ولم يخرج عن سوق طيب هنا بايبي يدفت شيخ عثمان أولو ويوندي إنكار البدع إنكار الشرك تاي go zamanu no battondiri moƴƴa woɓɓe kañum kadi enne wa tilmidu cheikh mohammad bin abdul wahab الذي أرسله إلى غرب الأفريقيا ولكن ليس بصحيح وناون ده ونودع لكو يندكم ونقول مكو المودو مكو ليس بصحيح وناون ده ونقول مكو هندا ونقول المودو ينادم ونو تاريخ في إطولته هنا مكابرات الحال أولئك بأك أدوة كنينتين تابع وكن ون مضافا صوادا وما يلي المضافا ko hikkondiri ko so wa kon yati aray khalfam baawo o yutirgol baawo be wana ya feƴƴu yeso si hunde so wa may goddum so wa wontirta yeso to nyobbergol ni tira ni walle na warta wa kun mudafan wa ma yalil mudafa yati khalfa sa'inni ghulamu zaidin ghulamu mudaf ka jaa khalfa zaidin la yumkin an yataqaddama عليه إذن فهذه ندأ دفتر دو رسالة صغيرة هداية الطلاب رسالة فتكون صغيرة فن أودع فيها أولني أمير دررا أنيجة كثيرا وقبل نظمي وأدي يمغل يمدون متنه جي المير وقبل نظمي متنه وأدي يمغل مجي الدفتر ووئي بحثت ميويدك لكل قول كلا كونغول مصدرا بندرك كونغول إتادون أثبت وإنني تبنتني كدي وأن من نقول دو كونغول كمصدر كالبيت وي إكانكو يمدون وقد أزيد أرمى بيدا غير ما في المتن وعلى كإيال ويندون لمقتدى داع سبنياو غول نودند لزين تدوغول المتن إيال ونانغال يمدن أو ربما نقلت وإني نغسطو دمي إجا نظم غيري يمري غطو غوار ونا يمري ماكو كانكو جلد دراي جمي ماكو توا تقوية كسنبنغول للقول كونغول دون دايري قوال داو لورا ونستيوني مسألة كاريجو غطو غو يمين موادو وندو يمدو جوكو إنا وانو كاريجو ويري وادة جمي ماكو دي متاكا لاني كدي أندو وندو جوكو لاني مفوت تادا كانكو بل ماكو دي كانكو وهذا شيء معروف عند طلبة العلم وناقلا أبيك نجو طورا أعجي أن السيوطي إمام السيوطي أو ناقلا حرفا كان أعجى حرفيا عن الشنقيطي إمام الشنقيطي الشنقيطي ينطونا محمد الأمين الشنقيطي وقال النابغ الشنقيطي يندل ما يعتمد عليه في المذهب المالكي ولست يونالي آقدا في بدو بسمتي أننا والنظم دي يمري مدلي أجلين تنتو سامسي نانجي بإذاء النجم باو هودر ما نتنطوكو كونغول هانغول يوتيده ونا
ويبدو ولست ونال آقدا في بدو بسمت النظم غنى واليمرند مطلع شمس فدين تنانجه بإزاء النجم باوه دره أنا ناكن كوكو وادي كوندو بودي جالبوده الشيخ عثمان وادي كون يمر ما كون نافو دينغول نانجه باو هودره فدي باو نانجه حتى لا يحسب الإنسان أن الناظم جاء بجديد لأنه ذكر وقبل نظم متنه بحثه لكل قول مصدر أثبته وقد أزيد غير ما في المتن لمبتدا داع لزين المتن أو ربما نقلت نظم غيري تقوية للقول دون غيري وناقلا ثورا عن الشيوطي وناقلا حرفا عن الشنقيطي ولست عاقدا بسمت النظم أي دون دون هولبي وندو بيدي بيجبري إذا بيدو غونغول أو ونا أدوغول هونده nde tawata matmu o yon yewtano fi mum fof ma ɗum hara ko kanko ɓuri adduɗo ƴiyal wonangal yimenen o wi'i wadda'fu lo'ure nden baadin no feeñi wonde manna ko woni wadde kon ɗo himo lo'i sa yurmaka mo a ndaari ko woni himude kon ɗo ande mustawa makko on ko lowɗo laysa bil ilmi yura wona andiraaɗo gandal few wal udru nganto non maqbulun no jaɓana wal udru maqbulu wolugol ngol ɗo konngol ganto ko jaɓetee ɗum kula ko cuɗaari ahlel qura yimɓe caye ɓen nde tawno yimude on ko jeyaaɗo yimɓe caye ko ngol ɗo woni konngol yimɓe caye ɓen al udru maqbulu ganto ko jaɓaaɗo ganto ko yo jaɓe so woni haa goɗɗo ngantinike ko ya jaɓan mo ganto ngo ngantini ngon go'o o wi'iima wadda'fu baadin lowre nden no feeñi tawtaaka goɗɗo goo holle nde jannguɗo inna ko ɗum ɗo ko lowre an tigi a yiyana e hoore ma laysa o laataaki kanko yimuɗo on yura himo tindira ma himo andira ma himo jikkira bil ilmi gandal wal udru maqbulum wolugol ngol ɗo konngol hulaa ko cuɗaari ahlil qura yimɓe cayɓen nahnu enen biman maba si en ƴeɓɓiraama yimɓe feƴƴuɓɓen ka baklin nde wawan kon wiyete bakl appere yaatura neɓay haasi nafa a awata tum ɓora a habboto haa no neɓiri o heɓirɗa nafoore mum nde idan sen ƴeɓɓindirama yimɓe feƴƴuɓe ngen tawi ko noon wawde hono neɓirɗa wo no duuɓmani ɓeydori wo no ɗuɗiri wo no ɗuɗiri wo ko noon heɓorɗa goɗɗo teɓiri e maɗa nafoore so tawi noon ko a fayi ko andi ɗum ɗo ngara e tiye sikke ande wawa pet tayyib yaatura kaawes bayna usuli nahli bittuli tura bayna usuli yaatura kaawes bayna usuli nahli ko honɗum kappe waɗata hakkunde binde tamaro bittuli tamaro no juuti bittuli tura tamaro ko yiyete ndaarte ko dow tijjitagol ndaara kappele ɗaɓɓitete dey teɓugol dimɗe tamaro e ɓorugol kappe ko ɗum ɓuri yoyde teɓugol dimɗe tamaro aydan almutaqaddimun feƴƴuɓɓen kamɓe ɗum usulu nahli mum nah yurawna bittul amma nahnu albaql walhalu alhaali mo wuruɗen non on non la tushbihuha al ahwalu alhaaliji kamɓe ɗiɓe wurunoɗi e mum nannda e ɗi wuurɗen ni kamɓe ɓuri wondude e tampere koñen ɓuri wondude e kawtere koñen ɓuri ɗum asu yurja wa in qalat bina al amaru kono no jortande nanduɗen e maɓɓe si yelaaji ɗin juutiri en nayi si ñalɗi ɗin yahi juutiri en haa wuuri capanɗe jeɗɗi e capanɗe jettito ngaren jorta aanala nasuru haanani en nde fuɗɗoɗen fil maw'udi e ko koda kon yimugol deftere Ousmane nden wa nastamiddu hiɗen ɗaɓɓa al awna ballal min wil juudi e jon dokke on ko Allah subhanahu wa ta'ala wal fat hiɗen ɗaɓɓa uddital wal yus hiɗen ɗaɓɓa newende bika e maɗa alfattahu an innaɗo nde ɗo inde alfattah anta allatifu wawoni newiɗo wa bika ko e jungo ma alfalahu malal woni ko heɓotoo ganna darɗen ɗo ɗum ɗo ko muqaddima on ɗo ko holli en ɓawo ƴettugol ayeje ɗe tawata hiya usulu sharia taqriban kanjum woni bindere sharia on artana ɓangingol ɓural ko cheikh Ousmane ɗum fodi o mari kon
أي ستي نوع مبالغة من درتم يعذر الكاتب فيها فهو يريد أن يذكر زمنه وقرنه كان يمرن فهندن دموكي هورمو مرد ɗaɓɓitugol masadirji ɗin sembingol matnu on eggugol kene ara wona kanko wonɗo wadde on woni ko ƴetti mum koye woɓɓe goo ɗum ɗo ko minan nazahati l ilmiya windo kala si eggi jungo goɗɗo ɗum ɗo a ɓanginde wonde to jungo kaari mi eggi ko waɗi noon hadihi huquq ko haqqeji wal huququ la tudayya haqqeji ɗin dowaka hanaka ɗi yeeɓe ɗumni teddungal ma hetake kadi hoore teddungal goɗɗo ngal jantaka so wawi mawde teddungal ma hoore teddule yimɓe wona reɗa janti amiji kana e teddungal ma hoore teddule yimɓe ɓe ara jantaki aray ɗum ko ella noon moƴƴa o ñamande kadi ko yoɓite nde neɗɗo mungo yelo heɓo yele mum en darto wona ɗo ɓen hawri janjen ƴiyam ngal nde wootere sallallahu alaihi wasallam يقول با محمد الفوتي عمله بلطفه القوي حمدا لمن برسله قد أرسل وأنزل الذكرى ومثله تلا فاعتبروا أمر ولا تلقوا حذل ولا تخونوا الله قولا وعمل ومن يشاقق الرسول يتقى واليوم أكملت الأولى به ارتقى هذا وما آتاكم الرسول تجريد طاعة له لحكمتي فهو الخطاب ما على الرسول إلا البلاغ محكم التنزيل صلى على من قال خيرا وختم رسالة السماء بعدل وحكم ومن يرد به الإله خيرا فهه في الدين دون مامرا والآل والصحب تلاهم من تلا بأحسن السير تسلف بلا خير القرون من تأسى وامتثل بهديه أصحابه القوم الأول وبعد فالمقصود تيسير السفر من اليراع ثم تخفيف العسر هداية الطلاب نثرهم طوم رفع الحجاب حلية له وسم أودعها أشر قواعد فقط على معاني الشرع والمبنى ضبط عثمان من هز رؤوس الكفر قولا وفعلا يا له من حبر وكل حين منه للمبدي أمل نعت وتوكيد وعطف وبدل هذا له اجعل كل فضل مبتدا وأفضل التفضيل سله أبدا وقد بنى صرحا عظيم المجد غير مضارع لما يستجدي جهاده وحلمه والعلم سل فتح وكسر وسكون يتصل تجمعت له بحور الفضل في عالم وقائد بالعدل مفت إمام حافظ وزاهد وناثر وناظم مجدد إمام قطر الغرب علما ونسق والغرض الآن بيان ما سبق إلى قدوة وكن مضافا وما يلي المضاف يأتي خلفا فهذه رسالة صغيرة أودع فيها دررا كثيرة وقبل نظمي متنه بحثت بكل قول مصدرا أثبته وقد أزيد غير ما في المتن بمقتدى ضاع لزين المتن أو ربما نقلت نظم غيري تقوية للقول دون ضيري وناقلا طورا عن السيوطي أو ناقلا حرفا عن الشنقيطي ولست عاقدا بسمت النظم مطلع شمس بإزاء النجم والضعف باد ليس بالعلم يرى والعذر مقبول حلا أهل القرى نحن بمن مداك بقل يا ترى بين أصول النخل بالطول ترى والحال لا تشبهها الأحوال
يرجى وإن طالت بنا الآمال أنا لنا الشروع في الموعود نستمد العون من ذي الجود والفتح واليسر بك الفتاح أنت اللطيف وبك الفلاح. لا والكسل كلا والبي والإبانتال